ntukite mu kaga kandi ntukikwegere ibikuboha. Akanyamuneza k'umutima nibwo buzima bwiza bw'umuntu. Agahimbare k'umugabo nako gatuma aramba. Gerageza wirengagize ibikubabaza, uremeshe umutima wawe. Wigize kure yawe amaganya, kuko amaganya yatikije benshi kandi nta nyungu iri muri yo. Erega ishari n'ishavu bigabanya iminsi yo kubaho. Imyitwarariko nayo igasazisha ataragera. Ukuzimanwa n'umuntu w'umutima ukeye kandi mwiza biraryoshya inzimano, kuko uwo muntu araheza akitwararika ibyo azimana. Aya ni amajambo meza dusanga muri Bibiliya muri mwene Sirake mu gihwane cya 30 uhereye ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 25. Kugira ngo ugere kuri aka kanyamuneza birasaba kuba wowe wisobanukiwe. Birasaba ko uguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Aka niko kanya keza turose ko muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 z'igitondo. Wagize neza kubyuka ugasiga uburiri bwawe, ugasiga ibindi byose wari kumviriza, kaza gusengana natwe ngo tuguruze ikirere cyiza ku buzima bwacu. Imana nyine amahoro ibiguhera umugisha, ibiguhera umugwiza, ugire igikundiro mu ruhanga rwawe, ugire umugwiza mu biganza byawe, ugire ubukomezi mu bitugu byawe, ugire ubudahangarwa mu ngingo zawe. Imana nyine amahoro ibiguheremwo ukuramba no kuranirwa, igukore ko gukenyuka.
ntukite mu kaga kandi ntukwikwegere ibikuba. Wagize neza ko waje kuyoboza Imana inzira kugira ngo ikugure ikirere ciza kuri uyu munsi. Imana nyine amahoro ibiguhere umugisha. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye cyane kuri iyi ngabirano y'ubuzima dufise. Ni wowe uri isoko ry'aka kanyamuneza turiko turumva amateka yako. Turagushimiye cyane ko waturinze urupfu, ukadukoma mu itira ati ngo musenge bane banje ndabagabira. Ugurura ikirere ciza ku buzima bwacu, ababagabo, abagore, abakobwa, abahungu, abagwayi, abapolitisi, abakomeye, twese turakeneye ikirere ciza ku buzima bwacu. Tugirira ikigongwe nyagora ku ngoma, umwana wa Yesu Kristo, we yadupfiriye akatunywanisha nawe. Maze twamara kunywana nawe tukemerwa imbere yawe Mukama.
tugirire ikigongo duhembura abana bawe kandi uduhe ikiri ku mutima wawe, duha akanyamuneza n'intandaro yako yose. Twabyutse kuri umusozi w'amasengesho dufite icyo tugushakako. Mukama Yesu Kristo uzubane natwe uyu munsi, utubere umunsi w'igitangaza, utubere umunsi w'amagara meza, utubere umunsi w'amahoro, utubere umunsi w'ibyiza, utubere umunsi w'ibyishimo, utubere umunsi w'ubwenge n'ubweranda. Turashaka Yesu kuguriza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mana mutima mweranda, wowe duhabwa na Yesu Kristo ijambo w'Imana, wowe uzawugira ngo dukugwe kw'ibyonyi byose. Kaze kugira umunsi tugira amagara meza, uyu munsi turenganurwe, uyu munsi tugira igikundiro, uyu munsi duhezagirwe, uyu munsi tugira umugisha, uyu munsi twemerwe, uyu munsi dutsinde. Kaze wirukana umwijima wose. Kaze unaka ibyamwe by'Imana muri twebwe, ubibibeyo. Turaguhamagaye kugira ngo mu byo tujya kuba mu by'umunsi bwose tujye kweregwa, kandi turasabye ngo amaraso ya Kristo adushyire kw'ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Ibisigaye duhabwe umugisha n'umugwiza, uyu munsi duhure n'abahesha b'umugisha wacu, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye neza ku buzima bwa twebwe ubwoko bw'Imana, kandi nkavuguruza imikorere ya Shetani kuri twebwe. Amen. Imana ibarinde kubabara bakundwa mu Mukama kandi bagurire.